Live lakho lisibane etinyaweni tami, likukhanya endleleni yami. Ngifungile ngafungisisa ukuthi ngiyawilalela imithetho yakho yekulunga. Simakathe kuhlupheka kwami kumatima, ngihlumelelise ngelive lakho. Simakathe yemukela iminikelo yami yekudumisa, ungifundzise imitsetfo yakho. Impilo yami isengotini njalo, noko angukhohlwa umtsetfo wakho. Lababi bangibekele lugibe, kodvwa mina ngingeke ngeduke emtsetfweni wakho. Timiso takho tilifa lami laphakatse, yebo tiyinjabulo yenhlitiyo yami. Inhlitiyo yami ngiyitfobisele kutsi yene timiso takho ngize ngife. Ngiyabatonza bantfu labamphaqambili, kodvwa umtsetfo wakho ngiyawutsandza. Wena Nkulunkulu usiphephelo sami nesihlangu sami, litsemba lami ngilibeke evini lakho. Sukani kimi nini lababi, uze ngigcine imiyalo yaNkulunkulu wami. Ngisimise ngelive lakho, kuze ngiphile ungangijabhisi ngelithemba lami. Ngisekele, kuze ngisinziswe. Ngiyawubheka timiso takho njalo njalo. Uyabadzela bonke labeduka etimisweni takho. Uyabadzela bonke labeduka etimisweni takho. Yebo, bucili babo bulike. Bonke lababi bemhlaba ubachitha njengetibi. Kungako ngitsandza timiso takho nje. Umtimba wami uyathuthumela ngenxa yekwesaba wena. Netehlulelo takho ngiyatesaba. Ungangiyekeli kulabangicindzetelako. Yetsembisa kutsi utayisita ingceki yakho. Labatigabatisako bangeke bangicindzetela. Emehlo ami asanyundzekile. Ngifunana nensindziso yakho, nekugcwaliseka kwesethembiso sakho. Phatha ingceki yakho ngemusa wakho, ungifundzise timiso takho. Mina ngiyingceki yakho, ngiphe ingcondvo yekwati timfundziso takho. Simakatse sesikhatsi sakho sekuthi utsatse tinyatselo, ngobe umtsetfo wakho uyephulwa. Imiyalo yakho ngiyitsandza kakhulu kwendlula igolide, ngisho igolide lecengeke kakhulu. Ngako-ke tinyatselo tami ngiticondzisa ngato tonke timiso takho. Ngiyatidonza tindlela letibi. Akathunyise uyise neNdvodzana kanye naMoya Longcwele. Njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundvo sekucala sibhalwe encwadzini ya 1 Maccabees chapter 2 from verse 1 to 29. The first reading of the day is from 1 Maccabees chapter 4 from verse 1 to 25. Then took Gorgias 5,000 footmen and 1,000 of the best horsemen and removed out of the camp by night, to the end he might rush in upon the camp of the Jews and smite them suddenly. And the men of the fortress were his guides. Now when Judas heard thereof,
he himself removed and the violent men with him, that he might smite the king's army which was at Emmaus. While as yet the forces were dispersed from the camp, in the main season came Josias by night into the camp of Judas. And when he found no man there, he sought them in the mountains, for he said, "These fellows flee from us." But as soon as it was day, Judas showed himself in the plain with 3,000 men, who nevertheless had neither armor nor swords to their minds. And they saw the camp of the heathen, that it was strong and well harnessed, and compassed round about with horsemen, and these were expert of war. Then Judas to the men that were with him, "Fear ye not their multitude, neither be ye afraid of their assault. Remember how our fathers were delivered in the Red Sea when Pharaoh pursued them with an army. Now therefore, let us cry unto heaven in peradventure of the Lord. Lord will have mercy upon us, and remember the covenant of our fathers, and destroy this host before our face this day, that so all the heathen may know that there is one who deliver the save of Israel." Then the strangers lifted up their eyes and saw them coming over against them. Wherefore they went out of the camp to battle, but they that were with Judas surrounded their trumpets. So they joined the battle, and the heathen were discomforted, fled into the plain. Howbeit all the heedmost of them were slain with the sword, for they pursued them unto Gezerah, and unto the plains of Idumea, and Azotus, and Jamnia, so that they were slain of them upon 3,000 men. This done, Judas returned again with him host from pursuing them, and said to the people, "Be not greedy of the spoil, inasmuch as there is a battle before us, and Josias and his host are here by us in the mountain. But stand ye now against our enemies, and overcome them, and after this ye may boldly say the spoils." As Judas was yet speaking these words, there appeared a part of them looking out of the mountain, who, when they perceived that the Jews had put their host to flight, and were burning the tents, for the smoke that was seen declared what was done. When therefore they perceived these things, they were so afraid, and seeing also the host of Judas in the plain ready to fight, they fled one into the land of the strangers. Rather, they fled everyone into the land of strangers. Then Judas returned to spoil the towns, where they got much gold and silver and blue silk and purple of the sea, and great riches. After this, they went home and sang a song of thanksgiving, and praised the Lord in heaven, because it is good, because his mercy endureth forever. Thus Israel had great deliverance that day. That was the first reading. Sifundo sesibili sibhale eTestamenteni Elisha ngeencwadi yesambulo sesihloko semashumi lamabili nakunye kusukela emavesini lamashumi lamabili nakubili kuya evesini lamashumi lamabili kuya chapter 2, 22 verse 5. Revelations chapter 21 verse 22
up until chapter 22 kugcina verse 5. Angizange ngilibone lithempeli kulelo khaya ngobe inkosi uNkulunkulu somandla neliwundlu bekungulona lithempeli lalo. Lelo khaya alilidzingi lilanga nenyanga kutsi kulikhanyisele, ngobe inkhathimulo yaNkulunkulu iyalikhanyisela nesibane salo liwundla. Ive kiyawuhamba ekukhanyeni kwalo, nemakhosi emhlaba yakwethula kulo emagugu ebukhosi bawo. Emasango alo ayawuhlala avuliwe sonke isikhathi, ngobe sekuyawubade ebusuku. Ive kiyawuletha kulo emagugu ato nebukhosi bato, kude lokungcolile lokuyawungena kulo. Ngisho nalo wenta lokubi nalo nemacebo angeke angene kulo, kodwa kuyawungena kuphela labo emabito abo abhaliwe encwadzini yekuphila yeliwundlu. Le ngilozi yase ingikhombisa umfula wemanti ekuphila. Wawukhanya njengengilazi lekhanya kubonakale ngale. Emanti awo abegeleta aphuma esihlalweni sebukhosi saNkulunkulu naseliwundlu. Ageleta ehla nemgwaco welikhaya. Ngale nangale kwalomfula bekunesihlahla sekuphila, besithela titselo emahlandla lali-12 ngeminyaka. Lokhu kusho ukuthi kanye ngenyanga macembe aso abephilisa ive. Konke lokucalekisiwe kuyawubade kulelo khaya. Sihlalo sebukhosi saNkulunkulu neseliwundlu siyawuba kulo. Ingceku takhe kuyawumkhonda, kuyawubonana naye buso nebuso. Libito lakhe liyawuba semabundini ato. Kuyawubade ebusuku, dingeke kudzinge kunokukhanya kwesibane noma kwelilanga, ngoba inkosi uNkulunkulu yawukhanyisela, yawubusa phakathe naphakathe. Siphele lapho isifundo sesibili. Babe siyabonga uNkulunkulu namhla ekuseni ngelivu lakho uNkulunkulu. Ngempela uNkulunkulu wena uNkulunkulu uyaphila Nkosi. Sifuna wena uNkulunkulu. We are in pursuit of you, my God and my Father. We are in pursuit of your presence from day to day, my God. Yes, Jesus. For you alone, you reign, O God. You are the King of glory. You are the King of kings. Your commands, statutes, and your laws, my God. Sifuna tona uNkulunkulu imiso takho uNkulunkulu namhla ekuseni. Sifuna yona imithetho yakhe, imithetho yakho uNkulunkulu Nkosi. Siyalibonga nalivu Nkosi lesisabele lona namhla ekuseni Nkosi. Asilati livu lakho uNkulunkulu ngokwekujula Nkosi. Konke Nkosi sicela usijulise Nkosi. Siliconze uNkulunkulu, sifunze ngalokusha Nkosi imihla nemalanga Nkosi. Yes, Jesus. uNkulunkulu lomsalona siyakubongela ngawo Nkosi. Ngempela Nkosi ulilanga lokukhanya kunaphakathe wena. Akudzingwa nasibani Nkosi. Shilo mhlabelelo uNkulunkulu. Kuyavakala Nkosi nana incwadzini esambulo Nkosi. Langa laphakathe uNkulunkulu. Sicela uNkulunkulu Nkosi naso sibhale uNkulunkulu. Sonzethe uNkulunkulu khoneni bakho Nkosi kuze sitawulotshwa encwadzini ekuphila Nkosi. Nkosi lenemandla sibonga uNkulunkulu ukuthi akuyi ngetikhwepha, akuyi nangemandla, akuyi nangani. Kungenxa yemusa Nkosi. Labanye Nkosi abakakubona lisuku lanamhla Nkosi. Konke uNkulunkulu wena lokhu kuvela Nkosi nje sivena livu lakho kukhulu Nkosi. Siyadibongela uNkulunkulu. Sidibongela uNkulunkulu ngale
bandla lesi-Anglican uNkulunkulu leli sikhonda phasalo Nkosi, siyathoba uNkulunkulu namhla ekuseni. Sitibongela uNkulunkulu Archbishop wase-Southern Africa Thabo Makgoba Nkosi. Sitibongela uNkulunkulu ngabishop wasevela seswatini Dlamini lidayosisi lakhe Nkosi lenemandla Nkosi lemile kuze kube phakathi. Sikumhlosheni parish Nkosi, siyabongela Nkosi ngaReverend Zungu Nkosi losinikete yena uNkulunkulu wabamele ubusinkosi waliparish. Siyabongela ngemfana Nkosi Shumayeli Babe Dlamini. Siyabongela ma-headship Nkosi kade emalangeni Shumayeli Mage. Laba Nkosi belusi betimvu takho thina sitimvu telidlelo lakho Nkosi. Babe Nkosi ngicela ulethe kukhanya uNkulunkulu empilweni takho Nkosi, ukuze kuthi nasi sitawukhanyiseleka Nkosi ngale nkhadimlo yakho Nkosi. Baphathe ngemusa Nkosi njengokulivu lakho selishilo. Babe lothembekile, sicela uNkulunkulu onamandla namhla ekuseni uhambele live laseSwatini uNkulunkulu, ugcinele ingwenyama umsado wesithathu Nkosi elihlanga uNkulunkulu nendlovukazi. Make ntombi phala uNkulunkulu ethembekile, make welive Nkosi, siyakhulekela sigodlo sonke selive lakaNkwane Nkosi. Lo bukhosi kubekwe nguwe Nkosi abukadipeli. Sibonga uNkulunkulu ukuthi ushito kahle vena kwasi bathandazela basemagunyeni abaholi bethu. Nkosi ngumbuso babusi, ngicela amandla ekubusa Nkosi ubaphe wona uNkulunkulu, ngoba nabo baba bekhulu babele kona Nkosi lokusabelo sakho lesivele esubini Nkosi. Onke lama chiefdoms in all the 4 cardinal points, iningizimu, inyakatho, impumalanga nasentshonalanga, baphe amandla uNkulunkulu ekubusa Nkosi. Live lakaNkwane likhethekile, ipulpit le-Afrika siyakuqonza lokho siyakukholwa. Babe lethembekile, sicela uNkulunkulu cabinet laseSwatini leli holwa His Excellent Russell Dlamini ulihambele uNkulunkulu. Hlala njalo uNkulunkulu baphethe ngamusa base-executor ema-duties ezisuku lanamhla Nkosi. Sicela uNkulunkulu uhambele Nkosi imphunga uNkulunkulu ethembekile, ama-ministers uNkulunkulu toto onke letindlu Nkosi, parliament Nkosi, parliament yakaNkwane Nkosi, o-MP uNkulunkulu, bombasada labakuleli nabangaphandle kwaleli uNkulunkulu. Ngicela ubaphephise lapho bakhona Nkosi, kuphakama umjabuli lakaNkwane, basebentele Nkosi live laseSwatini ngokuthembeka Nkosi. Sikhulekela uNkulunkulu onemandla onke ama-ministries uNkulunkulu, sibonga kulungiswa nakuthula eveni lakaNkwane. Sibongela uNkulunkulu ngale judiciary led by Chief Justice Bheki Maphalala uNkulunkulu. Sibongele emajaji uNkulunkulu, magistrate, sibongele Nkosi lapha zabana uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sinyenyeke Nkosi ingade lundla Nkosi lapha yosebenzela khona ama-courtrooms uNkulunkulu enkantolo babe bethembekile lenamandla lapho khona uNkulunkulu, the hands of justice shall prevail, my God and my Father. Cela ungenelele Nkosi. Babe lothembekile siyabakhulekela uNkulunkulu bonke labasebenzela lelive lakaNkwane, amaphoyisa, president Matas uNkulunkulu, emasoja, abothishela, abodokotela, bonesi, ama-paramedics Nkosi lethembekile bonke labasebenzela lelive lakaNkwane. Cela uNkulunkulu bathise ngesandla sakho sangemusa Nkosi, bakhavarishe namhla ekuseni. Babe ngicela u-intervene uNkulunkulu labasebenzela even uNkulunkulu lama-companies akulelive. uNkulunkulu siyabakhulekela nalabo ama-SMEs uNkulunkulu, nanaba labanemabhizinisi lamakhulu laba ungakawuthola umsebenzi batawuthola Nkosi. Siyakholelwa uNkulunkulu engadini yakho uNkulunkulu, engadini yomfana Jesu Kristu waseNazaretha. Babe namhla ekuseni sikholelwa ukuthi le ngadi Nkosi naba labagulako kule nanzira Nkosi nasemakhaya uNkulunkulu. Babe sisenyakatisa uNkulunkulu, dedela Nkosi amandla ekuphila kilo ngalibhudlo lengadi yaJesu, ulidedele emigwaqweni baphilela abagulako kube nekuphepha uNkulunkulu. uNkulunkulu simelana Nkosi nemimoya lekhona singayazi ukuthi seyivelaphi uNkulunkulu, imoya yebudlova, imoya yebudlwangudlwangu, imoya yebudluzula, imoya yekubulala, imoya nje yekukhohlakala, imoya yekasathane, madimoni, icitha ingadi. Babe asikholelwa kuloko thina Nkosi ngoba simbese Nkosi inkhadimulo Nkosi, langa lokuphila Nkosi. Sithi babe siyayikhalima ngegama likaJesu leyo mimoya kyaba nekuthula eveni lakaNkwane konke Nkosi lokungakadaleki ukuthi kutawendeka na umhlaba nelive leli Nkosi. Similana nabo Nkosi ne-spirit of limitation Nkosi, ukuthi uNkulunkulu ngeke sendlula uNkulunkulu kuloko. Sibreaka Nkosi ama-limits nema-boundaries ngegama likaJesu babe namhla ekuseni. Babe lonemandla sihambele uNkulunkulu Nkosi ebuthafini lobungcwele, ngoba wena uNkulunkulu umbabe konke kwavela ngawe Nkosi. Yiba ngumelusi Nkosi kulaba bantwana bakho labangakakwadi kuba kule ndzawo enkundleni teqhumana Nkosi. Ngenelela Nkosi kulaba kuleli nalaba ngaphandle Nkosi, ngesheya kwetilwandle ngegama likaJesu.
babelone emandla dedela Nkosi ingadi Nkosi yendvodzana ebuthapini nobungcwele Nkosi indvodzana yendvana kaThixo Jesu Kristu waseNazaretha babe sihambele Nkosi ngamandla moya longcwele ungenelele Nkosi sekutawulandzela nalive lakho lona lelakajike lambatha Nkosi lelehla nesibusiso Nkosi mbusiso mfana wakho Nkosi sekatawukhuluma Nkosi ngalo live lakho sekutawukhuluma wena Nkosi ngaye Nkosi ubusisiwe Nkosi lodwa ngeligama leNkosi my God and my Father babe siyabonga Nkosi ukuthi siyawuliva Nkosi liyawuba kuphila nkulunkulu silungise tingqondo ngonkulunkulu ethembekile siyabonga phakathi phakathi Jesus mighty name. Amen and amen. Praise be to God. Praise be to God. Siyambonga nkulunkulu bazalwane. We are so grateful to God for this moment.